Kumkaham hai no tini tase lamsoko ani YouTube channel lo gange us gangni simi actually 3 days from kana cross brother ani subscriber no bo Brezza ni full details review san mani ang takphan je remake ko actually gang kisa research khlai dong mani je on aro ke kisa kok salai bro bu hai review ra hai kisa nai dong mani nge amoni joto prepare khena wino ang tini no videos nam sine actually ang gari bo ma hai phano arat bo bai connect nani owner connect nani jora sama ek dong ke bo time remake so abon bage ang agi je footage song mani amo bai na agar ni je variants rok tong mani plus chatta variant tongo te amo plus tak change go kya so kaham ni site kaham kha ge budget ni bage gamon bage bor go ta amo pai dong gamon ang ta no kisa bini details so review ruana tai yo information ani personal view go tong nai gai fir chalo shuru kiya jaye The all new Brezza 2023 ni updated model ongi bisingo bi total chatta variant tongo which is LXI, BXI, ZXI and ZXI Plus which is top of the variant. Getabo sakani chimi top ni features simi ang sai phaisho na tawno an biskang nugi tongani among kangke ZXI bining kangke second top model bini sakauta kaisa ZXI Plus ni model tongo o model ni simi no sunroof mana ni starting o total chatta variant ni bising sakani duita variant to sunroof mano getabo ke ZXI Plus ni sunroof bo same omoni bo same but buni boro difference ke alloy kangke among ke just normal alloy among ke diamond cut dual tone ni alloy wheel features ni kok sana thang gang ke keyless entry push start stop button head up display 9-inch ni infotainment system Android Auto CarPlay 360-degree camera tai kami lama hamya rogo harpek rogo chalokna ni bagai traction control tongo harpek rong ni bagai among ke spinning ya gai phari norok joton nasing tongkhana bini price details haimana ni bagai gang sauna bini price starting o 8.2 ni simi 13.3 jora mane 13.3 lakhs okay amoni kacharo te kaini variant tongo okay abonorok tolani base model ni simi 1.5 lakh plus kaithani okay amono bini ex showroom price do mukjonar demo ex showroom price on road price gangke norok abo city nupore depend khayo jemon tini agartala Tripura agartala ni gangke tei 1.5 lakh extra no plus kemano aro insurance tongnai ni registration tongnai abo bebak milhui getai chigon taxes tei amono karibo norok amoni o Brezza ni bisingo change na thangake tei 95,000 price add khaidi uje ex showroom nita okay amono ni because change tank ni abo extra cost marabla abo hai omono Brezza ni short details review ke next time ang ke ang showroom thangai gari bike lai norna ang reviews rusinai this time ni bagai ang mo just time komo mas nam gabla ke asakun better plan karikha on bike ke om hakino khlaija kha ke panso gonrok ni bagai o information samung nangan hanai norok mo use khlaidi ke je paine rok norok saimano te norok niji bo knowledge earn khai tongimano abo hai ke asung siton tai bisi log lio video no norok cha ke like khedi te comment khlaidi tai bo buskang mo hai video sok no nungna mujung ke ano comment to i nungna mujung hunai comment khlaidi asung siton joton bagai bye bye